megalayapost.news. Dr. Silsindo MLA Gam Singkunsi minta kesengi ulalai ben pri ba no ya ka ying dorbar karai nong sabar bahap ka Imam Lim hak snung kudu hari boy sing kabre gawai na kejeng nut karai ban yo ek teging dorbar kaban longkum ke silem ban sandur ek kam sanyi mesma madia ka bahak miat ki kun ke jar ko karai nong sabar la sakiro ne kesengi kala pri ying dorbar ba jing don lang sim karai mo ko im SM ulang do karai nong sabar ba herlin leng do kirang ba snung bat kentup ru ki ba nong susnong ke thai ya kan naging dorbar latay lang baka jingmang tingkal lang baka skim SRWP haka jinglot belakot siaka kendai poin san lak ka lang ba jong kini kesengi Dr. Silsindo walaupun pau ya sim jong jingkmen baka negi jingnut ke right kalau long bat mentak kesengi kalau yuk ban pripai ba ya ketika jing dorbar kaban long kesengi sak jingken mau pateng la pateng bat baka right kan yuk ban pendem kam na bentak haka miat kun kejar ko right. Yai penlong kaji kendu kaji sentuh jumut bat banyale yang direkam dan kajinya menjur bat kajinya baik beral di gerai dengan apa kuat dengan kuat ya kaban keren sibun kebentak kata ni sukwa ban keren akmat jongfi di longsan mensan terkat longdo rengkat usketeri rengkat kirang basno ki baju kersan nak kerjang muslimon akabidi ba penim pensak ya kaji sinsya kadar ha kali karai pada kali lima ti nga ai kublei kali kepor ya di Dr. Silsindo bolong u MLA jongka umsing konstitusi i baladon ha keposisyon ke ba ilah ban ai kanur ka pentin jong kajing ai bor atau benda joni mengilak ban jaj cekman ha kaban penek pensa yau put usam jong di ati gerai ting ai lain ya doktor iba menjadi penduk dan posisi por di tu bang bat bun sin ngadu lagi kendu ini nak benda badan kam ya ka met ke jonga ke jimbom koi tum kia bat ngas ngungu ni ba ila ban yarap wat la ilolong kena kum nong ikmat bu nang benda jong hidup isuk kup siang siang de nak liang jonga don sudah tang ke jing bok keruyang ba pinang kot nang kia ba pinang yat sekmat ha ke ji sekri ha ke jing ai yikilat jong kirap kibui ilat kum no ban pintiu ya ka dong ya ka snong ya ka rat ke jong de hublei sibun akan ke por ke pila alat ni ngabang keren de nak liang jonga ba ke dorba di ai ke jingkit bok iriang nak benta jong fi hangni harat no soba nak benta ulung do uradan ke jingno temen juga mat nak liang jong di longsan nak liang jong di rambak snong bagus itu di jong karlai nong soba ngakermen bahkan ne la kumno lai generation kumut lai post nem seneng hakapor kebangalong MLA ningkong ngasay madur bat ngasay yo yaging dorbar bagi we ki parlo MLA ki ay sina kaying takatin sans nem patap labang kruin gitu ke kansi mo kabamut swaban kut katukat term jinglong MLA laham ice scheme repair tinga nga ngi de ban perkat mai kala ban bampor kendiat ban pendet tehenrei sisin balader kadai ban neslam al hajar khatlai khatsau nga ai ka scheme ke beningkong ban stang ya kan ngai dorban phase 1 tingarem no
ngangit bahak kepor ba iba Jason ilong MLA ru ila ai ke jingera ngatrai la ko ante yang ko uplik mo kat no laira dehan rai klam la bang pendep te kene gari ke sengi ke bangi yo ipat lengba ka skim ke bang ai khadu mena kene ban pendep ya kene ke ying dor bar bat la pendep itena habang apik baro saudong hang ne ngasno bodong ni dei bania fakti na tamatau kontraktor fi sisim mo barang star seno bidang filatreshi tom mo ke ngam dei u engineer tenre habang apik ya kene ka floor kumno la plaster na trai mistri u kubian ka iskan aki babun ki indor bar sis pe ka plaster la itu bakalong reu tang ajrong baklayu la pai Henry ne kalong sebab dia ngakermen ba kani ka building ke ba ngila IT sa karai mentah kesengi kan long ka jaka ke ba habadon ka jingi surut ke wege sunong hang ne ke de office ke ba pipen yesu molek no laladon ka jingi tamput kane ke de office ke bonong ngien nyapen baik da ka jingi e bat ka jingi sotu Tengahnya itu balik ba kene ke office. Karai kala akan benik ki an ki kanun ki badai hapo karai. Bala kumno. Hi. Ngaru ngadai na po riboy kon boy mo. Kabanga ima mga menta kalong ba ki jaka puta ki jongi ki nang her. Ngam rabatit ki nongwei. Dehan ray habang ila dilut iki perlok ki bawan nasor andala he ki kunjongi pakin leksono bantit biang na ki nongsor lae mo de habang aong ye kata ngamut rabangin de banya di lane banya kai ki jaka nginya le dehan ray ngide ru bantin mau ya kalawe jongi kun ki jongi megalayapost.news